Kolasi fast track court chuan zar zawa kumsom li panga sanof tlang khuma mau char khwa chu shiom taka kumsom chung zel tang tur le poisa cheng noi khat choi turin shemna ati chuak tun hnaya bil khothir ko waching to pol duty te ti ming chiat na video thedar ani chungchang ani ming khan wiring te police station a bil khothir ko waching to pol join YMA join MHEP le area MUPI o tele video ti dar tul than tlinga IO7 wiring te chu in anin kom ho Chief Minister Pudal Doma chuan Lok Sabha MP in Thanlo om turata sakor dai tlang dunga campaign na Baligung Kolkata Mizoram House na ilele tumin atop an thlenton thu soi CZSK bulchung kwa te jibai ule Noel Vanarwat pui kani a chanchin tharingai thlang Kolasi fast track court chuan zar zawa kumsom li panga sanof tlang khuma mau char khwa chu shom taka kumsom chung zel tang tur le poisa cheng noi khat choi turin shemna ati chuak ni sommi thathum sang ni sommi pakhat khan excise and narcotics department na anti narcotics squad te chuan report an don bo zuin mau char khomi zar zawa kumsom li panga sanof tlang khuma le laldo oma kumsom ni panga sanof thangmoi te chubuk pui village council huam chung ralbom rama an mana zar zawa hian heroin hong somni paruk awain gram zathum somni paliarit chumidang tenen inpek ruk an tumlai tak excise force te hian nang chingin zar zawa hi an mana arwal hian bike khal tulal do mapo an mantela anlaka hian NDNPS act lo chanin thu boy zia lu ani he thu boy hi fast track court kolasip chuan thu she tu zongzong te thu soi angai thak nuale zar zawa le lal do ma te thu soi ngun taka angai thak nuwa judgment and sentence order hi vo in khana siam ta ani judgment in atarlan dan chuan lal do ma hi bike nei tu ani ya a bike hi zar zawa chuan taxi anga hire sakin beka heroin keng chungin ralbom rama hian a customer tinen in pek ruk an tumlai hi narcotics squad te hian nang chingin zar zawa hi an manani laldo oma hian zar zawa thil swal ti tum chu ashiat puilo awangin court chuan laldo oma hi hetu boya hian thiama chantira zar zawa ero shom taka kumsom chung zel tang tur le poisa cheng noi khat choi turin atia poisa choi tur hi apelawani chuan kum khadang tang turin sentence order hi puar van lal e na judge fast track court scholarship chuan siam ta ani zar zawa hi athu boy rel ani lai hian belin chhualei lok ani a hetianga thu boya thiam lo chantir ani a achunga shematur puan chho ani taka hian zel an khung ngal ani Lok Sabha in Thanlo tura Election Commission of India thu angin Kolasipa District Grievance Committee din ani a he committee a hian Additional DC Melody Ngur Thantuangi Nodal Officer EEM chu convener ni in member a hian Lalwan Puya Project Director DRDO le Kevin Dalmal Soma District Treasury Officer te ruat anni anne na hian in thlan kai hnoya lung oilo na nei sang sang ten an thlen thei don ani tun hnai bil khothlir ko waching tu duty te ti ming chiat na video thedar ani chungchang ani min khan waring te police station a bil khothlir ko waching tu pol join YMA join MHEP le area MUPI o tele video thedar tulal than tlinga IOC veng waring te chu aning kom howa hemi nu hian in rem na nein video ti dar tu hi zoram huwa pangai damdil na siam turati ani he video a hian namdang khat motor atanga Barma kuwa man te chu bil khothlir ko waching tu duty ten anshal niom tak le kuwa hi bil khothlir go daw na tanga phur chhuani in asoya heiba ka hian duty te hian an kuwa halbang anshal chinia ngai theite asoi lang ani hemi thukal zela hian bil khothlir khotlang shwai tu te chuan an khwa ti ming chiat na nia sha in wareng te police station a FIR hi an the lut ani Chief Minister Pudal Doma chuan Lok Sabha MP in Thanlo tur atana sakor dai tlang dung a campaign na Baligung Kolkata a Mizoram House nei le tumin atop an thlendon thu asoi MNF in Baligung Mizoram House an shal chupoi ati takzet thu soin Pudal Doma chuan zoram mi poiteril ru an hle ati a keini chuan kan shal don lo ti in neibel aya neisa tiral zonga khosak chu amak hle a High Court a thiam changlo ma ila Mizoram mipui tetan court sang jok Supreme Court thlengin atul angzelin
an kaldon thu asoi ani chief minister chuan khopui leili omani awangin MNF sarkarin an shalna man po asang hle ti soin cheng vai bel se somthum pariat chuang zet ni ina tira chuan ashalna atangin mundanga ai thazok tur Mizoram House sak cheng vai bel se somthum pariat chuang zet ni ina tira chuan an soya atiran shalna atangin mundanga ai thazok tur Mizoram House sak soitum om thu soin mase hetiang lambo zuina reng reng om lovati a an shal ringota dana man mo de vanorna om ani ber thu soi chief minister chuan MNF sarkar in cheng vai bel che somthum paria chuanga an shalna MOU atanga alandanin close pani laya ket sel le theina a om ti soin file te anzir chian nuwa sale deed an lazia puilo awang le anei tu thar manga registration ti ala om lo bok nen ken sel ani thu soya mase maktak main high court in min khinga tundin mana sarkar Mizoram sarkar le mipuiten thiam lo kan changlei lok ta ani berati Mizoram House lei tu Excel Vincom Private Limited phena hian monglang ku kin tu te emochu an thu nia alan thu soin chief minister chuan Mizoram ro hlu Kolkata khopui leili mi heti maya shal an chak chu apoi tak zet ati a Baligung rota Mizoram House hi kumsang ni som pakwa khan sakchatura raw sana lo ni to a anuwa chhia zui ani ti in asakna tur ro man na po omvek to chu tiral tuma an man hlel tazok chu makati hle thua soi Champhai Borsa pu James Talin chana thopek bo zuin tun hai khan Champhai khopui chunga cheng mi panga te chu lon an rul thatlo awangin anin kalsak anni Champhai Borsa phian danin thunei na apek angin Champhai khopui chunga mi panga te chu Mizoram Rural Bank Champhai branch a lon an rul thatlo awangin an lakadan kengko turin thopek ati chuak Borsa thopek bo zui hian mi panga te in hi kalsak anni a Ramhandan chuan in panga te hi an lon barul na atatan in panga te hi an lon barul na atan lilam tura Rahman ani Mexico Pathum chuan registration number in ang MZ01J 3150 vek an mang ti shiat ani awangin Aizawl traffic police chuan heng lir thei registration number in ang mang te hi chui chuakin tuna shen sakmek anni he thil dik lo chungchang hi shiat ani nuwa in namhnoi terang taka chui ngal ani a atulanga dananga malak ani theinan Aizawl police station a FIR thelu tum ani Aizawl traffic police chuan thuchwa siamin lir thei lei chhon tum te po in chu lawa sum an sen thon mai lo nan documents a fel file lo te ruk ani le ni lo te sha chian tum chin tur te lir thei har che swal na alo thlen thula har satna kan to lo nan ming thak thwai turin ngen na an siam thar le ani dan kala lir thei registration number in ange mo fel hel an shiani chuan a chulanga bozui ani theinan traffic control room number 038923133061 emo 9365553559 na shati chin turin mipui te an ngen bok ani Tuiria constituency wam chung khoshang shanga MP Lok Sabha election campaign by pui thak ani a puke sap danga home minister chuan khoshang shanga thua soi puke sap danga chuan MP thang turin kanin buat seile meka kanril ruin hoilam anei chewinarin oma kanram tundin mun le hun lo omzel tura kan tu le fa ma khwa thlir chunga vote kan thak apoi mo mani ati a MP chu state sarkar le central sarkar in kara palai na thok turani awangin uluk taka shwai tu ten candidate than chungchanga ngai tuana an sena chul thu soi bokin mi thatak mai candidate ZPM in an nei chu alomom hle thu soi ZPM candidate chu vaira masailia ani ba ka chungchanga po har satna anei lo ni asoin candidate chale mongzang tak social worker thatak le project hai chhuak zungzung theitur ani thua soya Delhi khopuya tlang ne le mem theitur athil ti na apiang arin tlak le rin ngam mi ani a kumlama popavalai chak tharwal engkima du thusam an nei ni in asoi MP candidate atan milar intir nangot si ani lo thu soin na thok theitur intir chhuana munzo ani ti asoi bok Home Minister chuan Mizoram ta na thok turin na thok kor an lo have ta ti a machop an nga thu
soin an ma ti tur om reng pathian kai shwai del lo chuan an ma chon ngam lo thu soin Mizoram ro rel na pathian ram thleng tura an awa atakram a thlen ngei theina turin an tan ruala ngai ti a chunglam mal som tlaka na thok turin mipui ti asom bokani puwanei tluanga poin thu soin Lok Sabha MP kan thlang dona ruling candidate Richard Vanal mangai chu voina hian thlin lo kan hlau thong lo ni in ka hmu ati a tlin ngor aya sang deuh taka atlin theina turin ma la theu turin a soma kalphung thar mi pui sarkar an din meka hun rei lo te chungin an shwai an ho tu ten ma an la a shwai tu te an ha thu soin office an lo atanga an ri na atlak niam rok an ri na atlat niam rok mai te chu a chhuanom hle ati thu soya thil tha du na tak tak mi puin kan nei phot chuan kan shwai tu te hi an rin tlak to ka pathian du dana heram hi an shwai the nge na turin tong trai pui ila I joy om ze lang uti in voina hian ZPM han sor puwan nei tluanga chuan tuna chuan ZPM an sarkar ta a minister office dor tamberin an thlen chu kan khotlang minister office dor tamberin an thlen chu kan khotlang mamo ani deuh bera mimal mamo thlena tam ta jok dai meite thil lomom tak ani thu soi MNF chuan Lok Sabha MP in thlanlo om tur pualin voin khan chongte le thlabunga street campaign an buat saya MNF MP candidate Puke Vanal vena chuan kan ramtan chuan thi po a hlau lo thu soi COVID wanglaya MP chantir ve chawni thu soin Puke Vanal vena chuan azin ve po in an hove le kar kha chuang zette quarantine ngai thin thu soya kumthum le thlariat MP ani chung in Mizoram tan thil tha tam tak ti du in development work te po hai chwa du ma se MP ani chung khan ramtan adu angin thil tha ati man lo thu soya chu she om ti in Puke Vanal vena chuan English le Hindi thiam nal tak MNA MP kan nei to ten kan ram a vei chan ve po in an vei arin lo thu soya Manipur meitei unaute Assam sarkar le Myanmar se paite wat lo khopin zona thak thawang a hau chin thu soya Delhi thlengin Assam police ten an zuya anun na ata na hlau om khopa bei atok thu po soin Mizoram tan chuan thi po hlau lo ati a meitei le Myanmar se paite huat a hlo thu soibok Puke Vanal vena chuan thawang hau sakten an hno le si chuan MP le zel na tura ramtan au chwa po za thak ati to arin thu asoya mi puite vote mangin an du sang na hlutak lan tir le ngei turin angien ani khati zong ka chanchin tharani a thlir tu tein zawain mang tha ule